توے اس امام حسن عسکری علیہ السلام ونان یمن اگر مے کن جائے سمکھو سلام کرزو نہ مے زن وچھوسے حتیٰ اکہ لٹہ امام حسن عسکری پکان اتی اخ دکانس پہ اخ دکاندارا اخ امس ناو عبدالعزیز بلخی یہ نو نو آمت سامرا ام وچھ امام حسن عسکری مظلوم پہ کن زن پکان وت کن زن پکان مظلوم پہ پکان کن زن پکان وت عبدالعزیز بلخی ونان مے گو آر ہو یہ فرزند رسول یہ جانشین نبی یہ پکیا کن زن بہس برہ کن پڑھن مگر امام ونان اون ست اشارہ مے برہ کن مہ جاسوس وچھان مہ مارنا پن پان یتھ اس خطرناک زمان اخ نفرا اس بوڑ بار وکیل امام حسن عسکری سن ناو عثمان ابن سعید عمری یت شہرس مز عثمان ابن سعید عمری روزان اس تم شہر کے شیو دیت تمس مال امام بیتھس چٹھ بیتھس نام اس کرکھ نا اخ مہربانی یہ واتنا سنس امامس کمس امامس نش یم عثمان ابن سعید عمری وت ووت درو یان سامرا ووت ژون رتن دپان مے دم امام سن ملاقات کہین گژھان بیٚیہِ چھُ معموٗلی لۄکٹِس گرس منٛز امام حسن عسکری بسان کہین ملاقات گژھان پتہٕ بدلو أمۍ لباس ہیوٚتُن تیٖل مٔلۍ تیٖل لوگُن تیٖلُک کاربار کرُن لٲجِن پنٕنۍ پہچان بڑاوٕنۍ سامراہس منٛز پہچان بڑاوٕنۍ پتہٕ ژلاے دا امام سُنٛد گرٕ تیٖل کٕننہِ تٔتی سمکھیو امامس امامن ترٲوٕس نظر دوٚپُن ژٕ چھُکھا محمد ابن سعید عمری دوٚپمس مولا مےٚ ؤتھۍ 8 رٮ۪تھ نژان چون ملاقات گوٚو نہٕ وۄنۍ لوگُم تیٖلُک کاربار کرُن تُہۍ کٔرِو انداز کٔرِو أمۍ کے بہان ژس چون گرٕ یہِ چھی تِمو شِیو آز برونٛہہ 8 رٮ۪تھ مالہِ امام دیُتمُت یِم چھی نامہٕ چانیو شِیو دِتمٕتۍ أتی کر ژٕ اندازٕ یہ کوتاہ سخت ترین مرحل چھُ کٔمِس امام سُنٛد مظلوم ترین امام یوٗت چھُنہٕ کٕہٕنۍ مظلوم بیاکھ نفرا اوس اسماعیل ابن اسحاق نیشاپوری نیشاپور اوس شیعتُک مرکز دپان مےٚ دیُت واریاہو شیعو پٲغام دوٚپُن یہِ نیٖتو سٲنِس کٔہمِس امامس نِش بہٕ ووتُس تہٕ مےٚ ووٚن امام سٕنٛدٮ۪ن 2 غۄلامن أکِس اوس ناو عقیٖد بیٚکِس اوس ناو ابو الادیان دوٚپمَس مےٚ چھُ امامس سمکھُن تِمو ووٚنُس محال چھُ امامس ہٮ۪کہِ نہٕ سمکھِتھ کینٛہہ دوٚپمَس مےٚ چھُ وٕچھُن پنٛنیو أچھو امام 2 رٮ۪تن لٲجم سبزی کٕنٕنۍ سبزی کٕننہٕ کہِ بہانہٕ ژاو امام سُنٛد گرٕ تتہِ کٔرِنۍ پٲغام حوالہٕ امام حسنہِ وۄنۍ کر ژٕ أتی اندازٕ یہِ کوٗتاہ کٲم چھُ مُشکِل ٲسمٕژ کۭتیاہ ؤکیٖل آیہِ یِتھے پٲٹھۍ مارنہٕ امام حسن عسکری سٕنٛدۍ حکوٗمت اوس یِتھٲے گژھان افشا یہِ چھُ امام حسن عسکری سُنٛد ؤکیٖل أتی ٲسۍ ماران اکھ رٲوی ونان بہٕ ووتُس امام حسن عسکری یس نِش دوٚپُس مولا ژےٚ ٲسی واریاہ ؤکیٖل تِمن کیٛاہ گوٚو مےٚ ترٲو وارٕ امام حسن عسکری سٕنٛدِس رویس کُن نظر اتہِ وٕچھُم امام حسن عسکری یس اوٚش آمُت بُکہٕ دوٚپنم کٔمِس ؤکیٖل سُنٛد بوزکھ بہٕ ونے زکرتا ابن الراشد ژےٚ کٔرٕتھ ذِکر ابن راشد سٕنٛز ابن راشد اوس میون ؤکیٖل ژےٚ چھے پتہٕ تٔمِس کیٛاہ گوٚو عاش سعیدن و مات سعیدا عاش سعیدن و مات شہیدا میون سُہ ؤکیٖل اوس تٔمۍ گُزٲر زندگی سعیٖد تہٕ نیک مگر شہیٖد آو پتہٕ کرنہٕ پتہٕ اوس میون بیاکھ ؤکیٖل اما ابن البند ضُرِبَ بالعمود و قُتِلَ پتہٕ اوس میون بیاکھ ؤکیٖل تٔمِس ناو ابن البند سُہ آو شِستٕروِ اکہِ آہنی تلوارِ سۭتۍ مارنہٕ آو شہیٖد کرنہٕ اما ابن العاصم میون بیاکھ ؤکیٖل تٔمِس ناو ابن العاصم ضُرِبَ بالسیئات علی الجسر تیٖتۍ لٲیِس بنی عباسیو تٲزیانہٕ کٔدلہٕ پٮ۪ٹھ پیوٚو ؤسۍ پتہٕ موٗد تٔتی لہذا یُس یہِ دیٖن اسہِ نِش ووتمُت چھُنہ یہِ چھُنہٕ مُفتٕے ووتمُت اتھ چھِ محنتھا لٔجمٕژ اتھ چھِ سختیا آمٕژ